Mizoram chuan COVID vei mu chu tamber ni record thar asiama thakata mu chu tamber thale enkolmek active case tamlai ber record thar asiambok COVID-19 darzau zelo wangin nikum sang ni somni March ni somni pani khan India rampuma janata curfew puanani a atuk March ni somni pathuma tangin Mizoram chuan total lockdown puan ani Mizoram total lockdown puan masak berkha cholkar khat chung kalpui tura relri pot ani a mase annu a pose ngal ni in April thalai hol theng pose pot ani annu a po in khar khip zui zelani a tichuan hunakala in khar khip total lockdown chu thla dur ret ani le a mase covid positive mu chua antam zual lain aizol bi ka chuan total lockdown puan le ani zau bok nikum sang ni somni chung khan Mizoram covid positive mu chua thakata mu chua zat sang khat atlin hi thlani a oma chung te chu September thla a sang khat paruk mu chu ani a tin November thla a sang khat somriat pakua mu chu ani boka November thla a mu chu zat hi thakata mu tamber record dinglai ani nikum December thla atang ero chuan covid positive mu chu zat hi atlaniam theta kumin February thla le March thla phei chuan atlem le zola February thla mi somnga pakhat le March thla mi somnga pathum chia mu chu ani nge mase covid second wave in India rampum atuama Mizoram pu abang big lo Mizoram chuan April thla ripui vei an pung le ta chiam maya tuna phei chuan April ni somni pasari thleng hian covid positive mi sang khat jani somruk pasari mu chu anting ta hial ani April thla ripui vei an pun le ta ka wang hian April ni somni atang khan in khu khirna khauzok kalpui tan ani a tuna hian kan mangme ka me ni thum thleng kalpui tura roman ani atong kama hian in khu khirna ti ani a aizol le district khopui bik tana kai hroina siam en ero chuan partial lockdown kan tiang chi kha ani berzok ome Mizoram thlatina covid positive mu chu azar chu hetiang hi ani a nikum March thla a pakhat April thla le May thla mu chu an omlova June thla a za somnga pakua July a zani somnga pathum August a zanga somko pakua September a sangkhat paruk October a jasari somli November a sangkhat somriat pakua December a zathum somruk pakua kumin sangni somni pakhat January thla za somnga paruk February thla somnga pakhat le March thla somnga pathum ani a tichuan April kan kaya April thla hian ni somni pasari thlengin mi sangkhat jani somruk pasari mu chu ani to a heti hian kumin April thla hi ni ala nual thona in Mizoram covid positive mu chu tamber thla record thar anita ani tin April ni somni pasari thole ni kha covid positive mu chu mi jani somni pakua an oma chu Mizoram mu chu tamber ni ani ama mu chu tamber ni chu nikum September ni ko kha ani a khamitum khan mi za somni pakhat mu chu ani April ni somni pasari hi Mizoram COVID-19 vei en kolmek tamlai ber record thar ani boka tuna hian active case mi zakwa somriat paruk an om active case hi aizol district a atam fal hle a mi zaksari somkwa pat mi zasari somthum pakua om in Mizoram puma ripui vei en kolmek tamlai ber a in atam to azok ani soito angin tun April thachung hian covid positive mi sangkhan jani somruk pasari mu chu ani to a thakata mu chu tamber thla atling to a ama a mu chu tamber thla chu nikum November thla kha ani a chumi khamit thla khan mi sangkhat somriat pakua mu chu ani a chu kumin April thla a mu chu sangkhat jani somruk pasari hian somsari pariat in akhum to ani nikuma covid positive kan mu chu dan te le kan nun phung te kan hlau dan te ngai tu in khang zong ai khan tun April thla a kan din mun hi a chezok le a hlau le tur kan ni to zok hial o me
chu wangin mipui te kan fim khur tlana ripui laka him turin thei top kan chuat tlan angaya tin sarkar hmalana te hi kan du khop vek lo ani po in kan thei to pa kan troi om zel hi khole tui tha ten kan ti tur ani ti hriang u